Shopping u Solunu je nezaobilazna stanica mnogih turista u povratku sa letovanja, a osim povoljnih cena i dobrog izbora garderobe i obuće, određeni deo novca koji potrošite možete povratiti čim stignete na granicu, a evo i kako. Prilikom kupovine na kasi popunite tax-free obrazac, unesite svoje podatke i pokažite pasoš. Zatim će vam na kasi reći koliki povrat novca možete dobiti, a uglavnom je to između 7 i 10% od ukupne cene. Odmah nakon što pređete granicu, sa leve strane vidjet ćete malu kućicu na kojoj piše tax free, gde dajete svoj obrazac na pečatiranje, a zatim prelazite preko puta u free shop. U free shopu postoji poseban red gde se vrši preuzimanje novca. U zavisnosti iznosa novca za isplatu, free shop naplaćuje svoju taksu između 1,5 i 6,5 eura, pa ukoliko kupujete više stvari ili potrošite veći iznos novca, tax free je super opcija za dodatnu uštedu. Pišite nam da li volite shopping u Solunu i da li ste ovu opciju već koristili.